Hai perlok. Mental apa ya kawe ka senong. Na thain nong kendong kadai kadong ka thain ka jongi. Ka senong ka ba ipengat bah. Ka senong lau bertun. Kadai na ka area leng dok nong lai. Temta ka sengi wan sene. Na ka menta ka audition ban penskam ya ki basi menta na ka flame sat ka jingim. Te une aktor. Une aktor ban saak ya kane ka flame sat ka jingim. Umenya aktor. Tah keren kan nyipai ba. Halo, kublai sibu ni fibara. Saya kendo buat kami video mah. Une aktor ulak ka short video na ka menta ka video kontes na po suciang art entertainment ulai sim benta. Sampai ya ka acting ka jong uma. Nang ta ngidon sa iway pat actress balak hampau bang ne jela jongi. Idon kam saden kam sejangai. Baik tang bai tai tai. Oh. Baik keren tai. Kuna pilang barak khat. Kublai actress Mary. Pikwa bonong ayu kane kasngi actress Mary. Ngakwa ngamdani ay banong tamanga setenat pelat bangga poy kane ka snong lau bertun kadai ka snong jongi kadang hapar yong tang ba postan kadang poy kane ka snong te. Pisau kumno ka bay dai bat ka audition jong kane ka film. Ani nga setenat pelat ngayo ka rule ka ba best pelat. Ngampat juak meno ta ka rule pinsa yu i ha kane ka film. So kacingen. Kublai sibun ni pinsa yos ngau ya kata pila yos ngau kentin jong ka actress Mary Paryong bat pinsa yu ka acting ka jong ka kana ka film sat ka jingim ka bangin sa sedang notion kublai sibun perlok bye Bye.